iyi uri kuyigurisha ngwino ongera uyikorera iri uri kuyigurisha ngahe none iyi uri kuyitangira ngahe yego mushumba iki kimasa nangahe ngwino iki kimasa nangahe ye kesa baracarira nose ntabwo zicana mwa ntabwo zinyica ngizi nka none se ninde uri kugura ngo ambwire igiciro cy'inka iyawe ni iyihe mushu mubaze tu aha rero turi aha ngaha ni mu isoko ry'inka hano harimo abapapa bariho No, mimi natamtia mikoa angezi kunaongea. Hakuna shida. Yego turi mu isoko rero ry'inka. Administrateri Neriza none kugira gute yumbi magana 5 ariko iri mwamezi ugurisha neza chira ukunda nawe ureba ngo Mzee Safari ana sio kwa magana tunataka kuuliza kidogo ngiro mwe magana 5 yumbi magana 3 musa binda wayako ana barayako ingoza yumbi magana 3 murayihenda cyane nihe bari kugucira icya 3 ate none se nk'ubu nguha igihumbi ntiwaye wambaye cyabire nganga iyi reka baguha igihumbi amake y'inangahe ishaka kwima ariko administrateur muri territoire ya Masisi harimo inka nziza ariko ubu ziranahenze pe ko zihenze bazarana baraziriye cyane kandi aho umutekano ubonekeye abantu bakeneye korora ese uretse muze ni wari kugurisha ninjye uri kugurisha uri kugurisha ihe iyi shashi wayikuye he nayikuye ikibabi aho bita Inyamiyaga ni ukuvuga iyi shashi wayikuye ikibabi Inyamiyaga aha yego none uri kumubwira ngo ayanyuma ariko ayanyuma ndi kushakamo 700 ubwo 600 ni wayo asizemo ikibango nayimuha ikibango ubwo nangahe 600 muze ubu ntago wapunguza ukageza nko kuri 500 oya ika 500 ntabwo ari iya magana ni wari kugura ninde uri kugura ninde uri kugereka iyi ariko ko bisa nkaho izi nka zarase zarase ko muzihenda zarase ko murimo kuzihenda oya ahubwo ntaho bari kutugurira sinzi abakiriya ntaho tukubabona abakiriya kandi izindi zaguzwa bagasigarira oya pe
umusaza k'inka yayihagazeho dore n'izi zose ziri ku isoko. Umuyobozi wa teritwari ya Masisi yaje mu isoko. Ahangaha n'ubundi turi muri axe ya Ngungu, ariko iri soko riba ririmo aborozi baturutse impande n'impande. Muze nkawe waturutse wowe uri umucuruzi, ariko izi nka zigira n'abasherisheri babandi bashobora kuza bagacisha inka wishaka bakamubwira igiciro bongeye hayabo. Ndiko hari nyiri inka, ariko hakaba n'undi ushinzwe gutanga nk'igiciro kugira aboneho nka $5. Hano mu soko babamo nyiri inka gurisha inka ye. Ni ukuvuga nyiri inka gurisha inka ye nta wundi biciyeho. Ko ari hatari. Ariko iri soko ni irya kera rirazwi. Muze nk'iri soko nzinyuramo hagati nta kibazo. Nta kibazo rwose. Iri soko rirema ry'inka rirema baturutse nahe? Dongo ni abantu baturutse Inumbi, baturutse Imurambi, dongo bino bice bikikije Ngungu byose. Zino nkengero ziri hirya Rubaya, Kanyaru, Gasake, Kamatare, ukajana ukageza iriya muri Bukara. None sasa inka iyo yaguze makeya handi uvuga ngo ndayibonye kabisa, nk'iyi nka ukavuga ati nk'iyi bayita Zirahiga wamaye inka, ukavuga ngo nk'iyi urayibonye wayigura ngahe muze? Iri mu madolari $900 igihumbi. Ubu hano mfite nka $200 nka nabona. Oya hayi kereka akantu kamabwa kagatavu ko nakorora bikagorana. Dore rero nk'uko tuyera tubagezaho amakuru yacu agiye atandukanye. Isoko ry'inka ngaha rirarema, mwana ndakengeze mu isoko ry'inka, nigiye mu isoko ry'inka baramenze, nabuze inka y'amadolari $300. Urumva narifite inka y'amadolari ngwino kereka. Aha, yes, mwana ndageze mu isoko ry'inka, ariko inka zirahera. None se nk'iyi yagura ngahe? Iyo uje batamenze amadolari $6.5, ariko ubwo ni $600 wamufuka. Aha, none ikimasa kirihe? None iki kimasa kameraman ngegere iki kimasa murakibona kabisa gufotora da cya kindi cyanyaki. Iki kimasa cya Zirahiga nangahe? Ko kiri kundeba nabi. Ntacyo kiri bugutware. Ntacyo kiri bugutware. Ngo kigura ngahe? $200. $200 cy'idolari. None uko mfite. Iso nangahe? Iyo ni $1,000 cy'idolari. Ubwo rero abantu uvuga dore ni ukuvuga ngo hari inka zavuye Ruwizi, hari inka zavuye Ruzirantaka, hari inka zavuye Kamatare, hari inka zavuye Kamatembe, hari inka hari zavuye ku Mushakira. Hari zavuye ndazivayo. Ntazivayo. None izaguzwe zo ziba zirihe? Izaguzwe bazishyira hariya mu rupangu. Okay, tujyane kuri kamera. Ngwino tugende ntukuve. Shyiraho kamera. We shyiraho kamera gutyo. Urikiza kamera. Fotora ye. Aha. Kubusani zimaze ko tubona zizaguzwe. Bazikazi nyinshi n'imvumbi. Izi nukuvuga ngo kiraho kamera neza. Nukuvuga ngo bakunzi ba Kivu wacu info dore izi nka nizo zimaze kugura. Amaze kugurwa inka zingahe ko ari we wasibaze. Injiri. Ni wa amaze kubara inka. Ubu hano hamaze kugurwa inka zingahe? Hano hamaze kugurwa inka ziragera muri
kuvuga ngo inka 45 nizo zimaze kugurwa ahangaha muri iri soko ry'ahangaha muri dore n'indi nayo iraje va mu nzira dore n'iyi nayo ubwiraje ibaye iya 46 zimaze kugurwa ahangaha. So mwana ndake rero buri nka guzwe 5 yaguze angahe ntabwo wapfa kubimenya. So dore rero isoko ry'inka rwose ahangaha izi zamaze akira inkoni yawe mushumba, izi zamaze kugurwa ngaho rero. Masisi murabona ko abazarendo baziriye ariko murabona ko ari n'izisigaye. Abazarendo baraziriye ariko murabona ko hari inka zigisigaye. Izi nka zasigaye ziba Masisi hano bafite ni ukuvuga ngo izi nka zacitse ku icumu rya FDLR na wazarendo. Abahinzi bashyiramo umwete barakomeza barorora, none urabona ko n'isoko riba rihari rwose. Inka ziracyarema. We urarase ubwo ni ukuvuga ngo hari n'inka ziba zarase ahangaha muri iri soko, ariko urabona ko nibura abahinzi nako aborozi, ariko umuhinzi n'aborozi birajyana. Urabona ko rero kabisa dore inka nziza wamaye nka dore ako nk'iyi umuzarendo koko nk'iya Kayirasi uzi ko hari igihe inka mu gihe zabonaga imbunda zikarira kubera abazarendo bazirasaga, ariko reba iyi nka wamaye. Abazarendo si barasaga inka ubu rero kuri epoke ya M23 inka zirishimye. Niyo mpamvu na administrateri yageze muri iri soko ry'inka aje kugura inka ahangaha muri axe ya hehe muri iri soko rya Ngungu. Mwana ndake mu isoko kamera iracyari mu isoko ry'inka. Zana amafaranga inkata urayemeye reba nawe uragurishije. Ufite amafaranga baraturebe mwa ufite uyigurisha amadolari 400 nakahe? Oya iyi niyo ugurisha amadolari 400 se ntibaguhenze? Inka zarase ni ugutanga foro. Inka zarase iyo zarase ni ugutanga foro, birashira nibyo rate wo kugira isubiraneyo birashira bakajya ku isoko. Ubwo nyine hari inka nziza bagurisha amadolari 400 inka zarase. Iri ni ryo soko ry'inka. Nawe warase naratishije nizihe wari ufite? Dore disi dore araratishije. Dore reba izi nka zibuze isoko kabisa. None se bari kuguhangahe ariko namenye uri guhenda. Dore nk'iyo yikoreho abantu iyo wayishakaga mangahe? Shakamo 400 amadolari 400. Kuko bavuga ngo inka zirahenze cyangwa iyi ni ingumba? Ingone. Iyi ni ingone y'amadolari 400. Indi ngereka nkuyere 300 njyane n'ubundi nshumure. Sibyo? Reka iyi nkone nkuyere amadolari 300 njyane n'ubundi nshumure nanjye mpaye. Ntibyashoboka. Nayo ngayo. None iyi nguha ngaye. Iyi nguha ngahe muze? Kata. Ubwo rero urabona ko ndashaka inka $300 ndayibuze kabisa. Musizi nizo zawe? None iyi bari ahangaha uri gushaka angahe? Iyi iyi uri gushaka umwisho 700. Iyi urashaka amadolari 700. None iyi 700 n'igice umwisho. None bayijijije iki ko bataguhahiye? Isoko sasa. Isoko rigenze rite? Isoko ryagenze nabi. Isoko rigenze nabi? Oh la la. Waturutse izi nkwa ziturukije he? Ziturukije Kinigi. None uburazisubiza yose? Ziraza hano mu pangu nzisubiza mu gitondo. Ako muze
waziturukije Ikinigi iriya hafi yo kwaba Mutayomba. Oya ni kure ya. None ubuze abakiriya ngo uhisemo kugira gute? Zirazanga zisizeho mu gitondo. Uraziraza barakwemerera kuzicumbikira se? Baraducumbikiraga cyane buri gihe. None wafata make ukagenda? Oya. Abo ndate ndi kureba abo ndashobora ndari kuyabona. None we nka wagiye uyigura ngaye ushakamo akanyungu kangaye? Buriya ibanga ry'umucuruzi rimenyaga tukundira akarashakana. Oh la la. Uri kugaruza abandi ukabona na gake na duke washikiye. Ubu bararase kabisa. Bakunzi ba Mwana Ndaki, izi nka zose ubu zirarase. Zibuza abakiriya, zibuza abaguzi.